Din hija l-poddan numru 530 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda l-lum se nisimgħu il-ħams Alexandra Alden, Amber u We Are One. Mhux nibdew l-lum din minant Martin Harding. I've been waiting for this moment outside your door and it's stronger that I fall 'cause you're now closer. I came here to see the stranger who in me has changed that painful fears into beautiful years. You will remember me. What we used to do, we used to be. And now you're 1,000 miles away. But we used to do that every day. Oh. I'm still standing here and through your window I can see the lights of where we shared our nights. And now my heart is beating boom, boom, boom. My body's heating up when you're near. And I hope you will remember me. What we used to do, we used to be. What we used to do, we used to Am I just wasting days? Am I just wasting time? Open the door and just for a while it's you and I came here to say that I love you so. I came here to say that what we had was magical. What we used to do, what we used to be. Now you're 1,000 miles away. But we used to do that every Remember Me minant Martin Harding tlaqana l-poddator fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant numru 531 f'din is-sensiela llum u ssibu dettalji bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com, il-website personali tiegħi illi fiha ssibu wkoll anke il-videos individwali għal kull waħda mis-siltiet illi għandi mħejjin għalikom illum u anke fil-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela. Il-hip hop bil-Malti ma jonqosx fuq bażi regolari kważi, rari konna puntata ta' Mużika Mod Ieħor li fiha ma jkunx hemm talaqqas silta waħda ta' hip hop bil-Malti. Din id-darba sa mmorru fil-qasam tal-fixkalt u il-ħams Daniel Tantiebek u il-silta l-ġdida tiegħu li jisimha Nitbiet. Ma kunnax ledni inħossni qed nindilem nixtieq li kieku minnek nitbiet. Ma kunnax ledni inħossni qed nindilem nixtieq li kieku minnek nitbiet.
differenti. Inti raġuni li jien nirrifletti. Ma nafx il-għala jiena għandi bżonnok. Nixtieqek tkun taf li jien għadni nħobbok. Xorta tibqa' tilab din it-tip ta' logħba. Ma kont nifsedni hu inħossni qed nintilef. Nixtieq li kieku minnek nitbiegħed. Ma kont nifsedni hu inħossni qed nintilef. Nixtieq li kieku il-ħamsemmek melaw nitbiet minant il-Fishkalt. U tajjeb illi nsemmilkom ukoll illi permezz ta' dik il-website li semmejtilkom qabel ma smajna din is-silta, jiġifieri ToniSant.com hemm mod kif tagħmlu kuntatt miegħi, naf li uħud minnkom tippreferu ssibuni anke b'modi oħra b'mod partikolari permezz tal-Facebook, imma ssibuni wkoll permezz tal-Instagram, Twitter jew anke l-YouTube jekk tippreferu fejn issibu il-video sħiħ ta' din il-poddata għal kull puntata tagħha. Il-mod preferit tiegħi huwa bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com. Unaddu għal silta oħra li għandi mħejja likom l-lum iż-żewġ siltiet li miss nistaw kważi norbtuhom ma' xulxin ma' kważi u tifmu sew meta ngħid x'inhuma għal fatt li huma minant żewġ kantanti nisa. L-ewwel waħda hija Alexandra Alden illi f'daqqa waħda saret isem illi ħafna nies jafu bih f'Malta qabel kienet ilha attiva fix-xena tal-mużika missa permezz tal-X Factor sar jafu biha ħafna nies bħala waħda mill-ġudikanti li hemm f'dan l-X Factor. Minant Alex Alden is-silta tagħha Keep Floating. Have you seen a dove? Have you ever been in love? Lately I've seen eyes so wide they could swallow you whole. Wouldn't want to see you slipping away, slipping to a place where I can't reach you. What can I say? I'm looking up at clouds these days. What can I say? I'm floating, I'm feeling awake. Good morning, I miss you. Some things don't change. You may look the other way, but remember to always return to me again. These days, what can I say? Keep
Keep Floating minant Alexandra Holden. Qabel naddu għas-silta li miss li kifattilkom hija minant kantanta Maltija oħra u jekk spajtu l-introduzzjoni ta' ukoll minni jew inkellek qed issegwu permezz ta' ToniSant.com ta' ukoll biex ta' nisimgħu issa, imma tajjeb li nfakkarkom ukoll fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation. Proġett li bih aħna fil-verità huwa fejn inżobbu d-dettalji dwar dak li għaddej biex fil-futur nkunu nafu xi ħaġa minn dak li nkunu għaddejna minna fil-passat, ġifieri dak li huwa bħalissa il-preżent. Is-silta li jmiss issa hija mingħand kantanta popolari ferm illi dan l-aħħar ħarġet tajt uħud mill-affarijiet li ngħid jien ħafna u ħafna snin. Ġifieri id-dwejja illi ħafna stazzjonijiet tar-radju f'Malta ma jinkludux b'mod regolari mużika Maltija jew mużika minn Malta tal-anqas anke jekk ma tkunx Maltija. U f'dan il-każ is-silta li se nisimgħu hija allura mingħand Amber il-ġdida tagħha jisimha Dance the Night Away. Dance the Night Away mek minant Amber. U biex nalqu l-lum xtaqt li norbot ukoll ma' kumment kontroversjali, insomma kontroversjali skont kif tħares leha, illi għamilt jien reċentament waqt is-sensiela il-sirna tal-Malti fuq Television Malta fejn illi permezz ta' uħud mill-festivals li għaddhom għaddejjin mod partikolari il-konkors kanzunet ta' indipendenza ħafna drabi nispiċċaw nipperpetwaw il-medjokrità. Imma dan mhux dejjem huwa l-każ għax għal fatt illi ngħid ħafna drabi dan ma jfissirx illi kollox huwa medjokri għall ħares.
għax kieku niġġennu ma jistax jonos. U xi ħaġa li tassew laqtitni hija xamlu il-We Are One fejn qabdu kanzunetta ta' Fabrizio Faniello jew li nafu lil Fabrizio Faniello kanta propju fil-konkors kanzunetta Indipendenza tal-2013 u għamlu verżjoni ġdida tagħha bil-klim ta' Rita Pax Sintendi u Dominic Cini il-mużika minant We Are One din hija l-verżjoni tagħhom ta' Aħfir li jekk trid. Bil-kemm għandna ċans li niltaqgħu flimkien, inħossni l-ħati ta' dan żgur kont jien, għalkemm tistennewni intul id-nażar, insibkom reqdin meta nasal id-dar, maqbud ġewwa morsa, imżolli minħal, qed naħdem iż-żejjed jgħiduli dan żball. Nixtieq li nagħtikom l-isbaħ u l-aħjar, il-prezz li nħallas ma nkun qatt id-dar. U ingerger li inti ma tifhimx, ngħid ma tapprezzanix. Aħfir li jekk jien ma narakom qatt, naħliflek li dejk u li diem hemm ħadd irrid li mill-qalb. Jien nissodisfat, natik kull ma trid, kuntenta narak, aħfir li ta' kemm ma tajtek xil-ħin, aħfir li ma gawdejniex lil xulxin, għalkemm inti xtieq li nkunu flimkien, bil-kemm sibt iċ-ċans ta' sija żmien. Bati l-inkwitta u lidna fil-mart, għajnuna ma sibx ma nkun għattibdar, u rotek id-dur u inti fl-axħar ċedejt, ħassejtek il-bot u waħdi kem bkejt, u bżajt li nitilfek u waħdi mdunajt, xkien tassew li jiswa u nitilfu bżajt. Illum qed nitolbok aħfir li jekk trid u nwedek li nkunu kuntenti mill-ġdid. Ninteba' kemm kont jieni bla illum, din ħajti kif spiċċat. Aħfir li ma' xogħol jien lilek tradejt, għalkemm f'moħħi tkun lilek qatt ma nsejt li għamilt għalik u li tnażar biex dejjem nagħtik l-aqwa u l-aħjar, naħliflek millum insewwi l-isbar, insib aktar ħin għalik u mat-tfal. Skużani għalkemm kont dejjem ġenwin, kont materjalist u ma tajtek xhin, lilek tant ċaħat fuq kulħadd, għal-ftit għamejt insejt. Aħfir li jekk jien ma narakom qatt, naħliflek li dejk u li diem hemm ħajt li mill-qalb jien nissodisfak, nagħtik kull ma trid, kuntenta narak. Illum jiena miegħek ma jżommni xejn u naħlef li nsib jiena lina tnejn, u lil dawn ulied narrabbu flimkien ma jistax ikun lanqas sija żmien. U bl-interpretazzjoni ta' We Are One ta' Aħfir li jekk trid aħna ġejna fit-tmiem il-poddata tagħna ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Qabel nħallikom bħal dejjem nfakkarkom illi d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com għasam nerġgħu niltaqgħu jiena minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.